Ikaze kuri mwese nkwakuzi hirya no hino mu gihugu, hirya no hino ku isi agiye atandukanye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Tukaba tugiye kubagezaho amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru ashobora kubaha ukuntu umunsi wanyu uri buze kuba wifashe cyangwa se ishusho y'umunsi. Burya kugenda nta makuru nta mpamvu mwakabyara mwe, mujye mugenda mufite amakuru y'ibyabaye ndetse n'aho mugiye mutekereza ukuntu hashobora kuba hameze kubera ko muhafiteho amakuru. Turaza kuvuga hano mu Rwanda impfu zikomeje kuba nyinshi, harimo n'abiyahura, ariko se kuki mu Rwanda abantu basigaye biyahura cyane? Ibyo turaza kubireba, tuzanabitekerezaho neza. Turaza no kuvuga ku nkuru nziza Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse ibitero byazo, wenda hari twabona agahenge. Turaza no kuvuga ku nkuru zigiye zidasanzwe, aho perezida umwe yise undi igisambo, ngo ni hagati ya Argentine kwa Messi ndetse no muri Brazil. Turaza no kuvuga ku zindi nkuru zigiye zitandukanye. Ikaze kuri mwese, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru, iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Ikaze kuri mwese. Reka duhere kuri ubu butumwa bwa polisi y'igihugu. Vola si yawe uyu munsi, SCP Rutikanga ku babyukanye hangover. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SCP Boniface Rutikanga yibukije abanyarwanda kwirinda gutwara ibinyabiziga mu gihe bumva bagifite isindwe cyangwa se hangover bitewe no kurara banyoye inzoga. SCP Rutikanga yabigarutseho mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X ku wa 27 Nyakanga 2026, aho yibukije abantu gukomeza kwirinda impanuka zo mu muhanda, cyane cyane mu gihe bamwe baba bakiri mu munezero w'ibirori byo mu mpera z'icyumweru. Ati bamwe turacyari mu munezero w'intsinzi, abandi bo ingamba ni zose, ubuzima bugomba gukomeza. Niba umutwe ukibyina indirimbo z'ejo nijoro, hangover irakubwira ikintu kimwe gusa: vola si yawe uyu munsi. Yakomeje agira inama abafite ibimenyetso bya hangover gufata umwanya wo kuruhuka bakazongera gutwara ibinyabiziga ari uko umubiri wabo wasubiranye imbaraga. Ati fata akaruhuko, vola uyisubukura ari uko umubiri wawe wamaze kugaruka mu mukino. Uwo ni SCP Rutikanga. SCP Rutikanga kandi yashimangiye ko kwirinda ari inshingano ya buri wese, asaba abatwara ibinyabiziga kugira uruhare mu kurinda ubuzima bwabo ndetse n'ubw'abandi basangiye umuhanda. Yibukije kandi abanyarwanda gukomeza kugendera ku mategeko arebana n'umutekano wo mu muhanda. Ubutumwa bwari ngombwa kubera ko mujya mutwara mwanyoye cyangwa se tugatwara twanyoye, bigatuma tugonga abantu badafite uruhare muri izo nzoga batanafite n'uruhare muri ibyo bintu tuba twanyoye. Rero mureke dutware tutanyoye. Niba wanyoye ukaba ugifite hangover, vola si yawe nk'uko polisi y'igihugu ibivuga. Iyi ni inkwakuzi, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Ubwo butumwa tuba turi Kayonza yahuye n'uruva gusenya ubwo nyina yiyahuriraga mu rugo rwe. Umugore w'imyaka 45 wo mu karere ka Ngoma wari waragerageje kwiyahura ntapfe, yagiye gusura umuhungu we asangwa mu bwiherero amanitse mu gitenge bikekwa ko yiyahuye. Ibi byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu mu cyumweru tuvuyemo, tariki ya 25 Nyakanga 2026, bibera mu mudugudu w'Umunini mu kagari ka Kinzovu mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Kabarondo Muyinkindi Marie Chantal yabwiye igihe dukesha iyi nkuru ko uwo mubyeyi yagiye gusura umuhungu we washatse. Agezeyo ahurira na ba mwana we, banaganira biza kurangira ubwo bari bagiye kuryama wabaca muri humye ahita yimanika mu bwiherero. Yagize ati uwo mubyeyi yari yaragiye gusura umuhungu we washatse ino, bagiye kuryama ntibamenye igihe Yuri yagiriye mu bwiherero, baje basanga amanitsemo mu gitenge, bamukozeho basanga yapfuye. Twajyanyeyo n'inzego z'umutekano dusanga abo mu muryango we nabo bahageze. Gitifu Muyinkindi yakomeje avuga ko abavugana n'uyu mubyeyi babwiye ubuyobozi ko atari ubwa mbere agerageje kwiyahura, kuko no mu minsi ishize yabigerageje ariko ntiyapfa. Kuri ubu umurambo w'uyu mubyeyi wahise utwarwa n'abo mu muryango we kugira ngo bamushyingure. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Kuki abantu bakomeje kwiyahura mu Rwanda? Shyira igitekerezo cyawe muri comment. Tekereza ko ari iyihe mpamvu? Abanyeshuri barakekwaho gusambanya bagenzi babo. Umuseke akadomo rwa inkuru iriho iravuga ko i Nyanza abanyeshuri barimo abiga mu mashuri yisumbuye bafunzwe bakekwaho gusambanya bagenzi babo, bikekwa ko mu basambanyijwe harimo n'abana, ni ukuvuga abataruzuza imyaka y'ubukure. Hashize icyumweru abanyeshuri bo mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza bafunzwe, bakaba bakekwaho gusambanya bagenzi babo, ndetse mu basambanyijwe bikekwa ko harimo abana. Umuseke wamenye amakuru ko mu rugo rw'uyu mugore unafite umukobwa wiga mu mashuri yisumbuye, uwo mukobwa yari yagize isabukuru y'amavuko, atumira abagenzi be bararya, banywa inzoga zirimo izitwa ibyuma, barasinda, nyuma baranasambana. Bamwe mu babyeyi baje kumenya amakuru ko abana babo basambanyijwe muri ibyo birori bari batumiyemo, bikekwa ko no mu basambanyijwe harimo abatujuje imyaka y'ubukure,
maze bariya ababyeyi rero bahise batanga amakuru mu nzego z'ubuyobozi atangira gukorwa iperereza. Wahaye Amakuru iki kinyamakuru yavuze ko gukora iperereza habanje gutabwa muri yombi umubyeyi w'uwo mwana wateguye ibirori ndetse n'umukobwa we, hanyuma baragenda barafungwa, harimo ndetse n'abandi banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye nabo bagiye bafungwa. Nta mubare nyirizina iki kinyamakuru kigeze kimenya aho abanyeshuri bafunzwe, icyakora watanze amakuru avuga ko barenze 3 kandi ko bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Busasamana mu karere ka Nyanza. Zimwe mu nzego z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo iki kinyamakuru cyagerageje kuvugisha ntabwo zigeze zigira ikintu zibivugaho. Aho ni Nyanza. Iri ni Inkwakuzi, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru bigufasha kugira ishusho y'umunsi. Tukiri mu Rwanda, umugabo wararaga mu igorofa itaruzura yapfuye bitunguranye. I Kigali, Mugirwanake Alex y'imyaka 49 y'amavuko usanzwe akora akazi k'ubuyede yasanzwe yapfuye bigakekwa ko yahanutse mu igorofa itaruzura yararagamo. Ikinyamakuru Umuseke Akadomo Rwa kiravuga ko ibi byabaye mu masaha ya saa 11 za mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Nyakanga 2026, bikabera mu mudugudu wa Radari mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu Mbabare. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali, Chief Inspector of Police CIP Welasi Gahonzire, yabwiye iki kinyamakuru ko uyu mugabo bagenzi be baje kumureba ngo bajye ku kazi k'ubuyede guhinda inyubako basanga yapfuye. Yongeyeho ko uwo muntu atarasanzwe afite aho gutura ahubwo ko yirariraga muri iyo gorofa. CIP Gahonzire avuga ko umurambo wa nyakwigendera ajyanywe mu bitaro bya Kacyiru gukorerwa isuzuma ndetse ko ari gukorerwa iperereza kugira ngo hamenyekane nyirizina icyo uwo mugabo yazize. Dore igorofa yararagamo niyo ngiyo yari itaruzura, akose buriya ari ahantu hafite umutekano. Iyi ni Inkwakuzi, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Muri Kenya yemeye kubinjira u Rwanda runyuzamo toni 40,000 z'igitoro. Inkuru dukesha BBC iravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba na Minisitiri ushinzwe ibikorwa bya leta muri Kenya Musalia Mudavadi yavuze ko guverinoma y'u Rwanda yemeje amasezerano n'u Rwanda ko yazajya yohereza toni zisaga 40,000 z'ibikomoka kuri peteroli zitumizwa mu mahanga zinyuze ku cyambu cya Mombasa n'ibindi bikorwa remezo bya Kenya. Ikiganiro yagiranye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Jean Nduhungirehe, Mudavadi yashimangiye umubano ukomeye kandi urambye hagati ya Kenya n'u Rwanda. Mudavadi yagize ati inama y'abaminisitiri ya Kenya yemeye urujya n'uruza rwa toni 40,000 zijya mu Rwanda binyuze ku cyambu cya Mombasa, aho ni muri Kenya n'ubundi. Twiyemeje kubungabunga umubano w'abacuruzi n'abaturanyi bacu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko aya masezerano azatuma itumizwa ry'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda rikomeza gushyirwa mu bikorwa. Yagize ati ni ukuvuga ko mu kwezi kumwe tuzaba dukoresha litiro zigera kuri 52,000 zijya kungana n'izo dusanzwe dukoresha mu kwezi. Izadufasha neza. Iyo nkuru yo kuri BBC ikomeza ivuga ko u Rwanda ni igihugu kidakora ku nyanja. Amasezerano rwagiranye na Kenya rero harimo ko izajya inyuza ibikomoka kuri peteroli bitumizwa ku cyambu cya Mombasa mu nzira zo mu mazi za Kenya. Minisitiri Mudavadi yavuze ko kuba inama y'abaminisitiri yemeje koroshya ingendo z'ibikomoka kuri peteroli zinyura muri Kenya mu rwego rwo gushyigikira ubukungu bw'u Rwanda ari ikimenyetso cy'ubushake bwabo mu kwishyira hamwe kw'akarere n'iterambere rusange. Yagize ati nafashe kandi umwanya wo gusaba ubufasha bw'u Rwanda kuri kandidatire z'abagore babiri b'indashyikirwa bo muri Kenya bahatanira imyanya mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICJ no mu nkiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Iyo nkuru ikomeza ivuga ko yavuze ko u Rwanda rwiyemeje gushimangira ubufatanye mu karere no guteza imbere ijwi rya Afurika mu nzego mpuzamahanga. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. RDB yamaze kwimura ibiro byayo mu nyubako nshya. Ibi ni ibintu mugoye kumenya nk'Inkwakuzi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB kimuriye ibiro byacyo mu Kiyovu hafi amezi 3 nyuma yaho ibiro byacyo byahoze biri ku Gishushu bifunzwe by'agateganyo kugira ngo habeho imirimo yo kuvugurura. RDB yatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere tariki 27 Nyakanga serivisi zayo zose zizajya zitangirwa ku biro byayo bishya biri ku muhanda KN 69 uteganya na Katedrali ya Mutagatifu Michel i Kigali. Itangazo rigenewe rubanda rigira riti serivisi zose za RDB zizajya zitangirwa ahantu. Ikigo cya RDB One Stop Center kizakorera mu igorofa ryo hasi ry'inyubako nshya y'ibiro gitanga serivisi ku baturage, abashoramari, abafatanyabikorwa mu iterambere ndetse n'abacuruzi. Intambwe ikurikira ifungwa ry'agateganyo ry'inyubako yahoze ari RDB ku Gishushu ryatangiye gushyirwa mu bikorwa tariki ya 5 Gicurasi kugira ngo boroshye imirimo yo kuvugurura. Icyo gihe RDB yavuze ko abakozi bakoraga muri iyo nyubako bazimurwa
bakimurirwa mu bindi biro. Serivisi za one stop center zatangirwaga by'agateganyo ku igorofa ryo hasi rya Minisiteri y'Ibikorwa Remezo mu Kimihurura, mu gihe izindi serivisi zo zakomeje gutangirwa ku mbuga za internet za RDB. Inyubako yahoze ikoreramo RDB yakoreragamo ibigo bitandukanye birimo RDB ubwayo, Rwanda Convention Bureau RCB, ndetse na Rwanda Mines Petroleum and Gas Board RMB, ndetse na Rwanda Housing Authority. RDB yatangaje ko gahunda zo kwimura ibigo bishamikiyeho ari byo RCB na RMB zizatangazwa mu gihe gikwiriye. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Tugiye muri Kongo aho Ebola imeze nabi, abanduye bakaba barenze 3200, abapfuye baba 1405. Icyorezo cya Ebola gikomeje gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo (RDC), aho kugeza ku 25 Nyakanga 2026 hari hamaze kubarurwa abantu 3200 bacyanduye, no kuvuga iki cyorezo cya Ebola mu gihe kimaze guhitana abagera ku 1405. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abarwayi 773 bari mu kato cyangwa se barwariye mu mavuriro, mu gihe 571 bari bamaze gukira. Igipimo cy'abahitanwa n'iki cyorezo kigeze kuri 43.9%. N'abantu bahuye n'abanduye bakurikiranwa ku kigero cya 77.8%. Inkuru dukesha Igihe ikomeza ivuga ko Minisiteri y'Ubuzima muri RDC igaragaza ko ingamba zo guhangana na Ebola zikomeje gukazwa mu ntara 5 zagaragayemo iki cyorezo, zirimo Ituri, Hotwell, Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo na Chopo. Abaganga n'abandi bakoze mu nzego z'ubuzima bakomeje gushakisha abafite ibimenyetso, gupima abakekwaho ubwandu, kuvura abarwayi no gukurikirana abo bahuye nabo. Ituri ni ikomeje kwibasirwa cyane. Muri iyi ntara hongewemo umubare w'amatsinda akurikirana iki cyorezo, ubushobozi bwa laboratoire ndetse n'amavuriro yakira abarwayi. Muri Ituri ibikorwa by'ubukangurambaga nabyo byo gusobanurira abaturage ibijyanye n'iki cyorezo ndetse no kugenzura abinjira n'abasohoka mu bice byibasiwe, kugeza ndetse n'ibikoresho ku bakozi no guhangana n'iki cyorezo byose bikomeje gukorwa. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko kugeza ku wa 15 Nyakanga Ituri yari ifite hafi 90% by'abanduye iki cyorezo bose, cyane cyane muri Bunia, Mongwa, Nizi ndetse na Nyankonde. Iyi Ebola nk'uko twigeze kubivuga iterwa n'ubwoko bwa virusi izwi nka bundi buryo. OMS yatangaje ko ku wa 15 Nyakanga RDC yari ifite abarwayi 2124, mu gihe abapfuye bo bari 828. Mu minsi 10 rero yakurikiye umubare w'abanduye wazamutseho 1076, naho bapfuye uzamukaho 577. Kwari iki cyorezo biracyagoranye kubera imbogamizi zirimo umutekano muke, abaturage bahunga, abanga kugana amavuriro ndetse n'abahitamo kurwarira mu ngo zabo. Kugeza ubu nta rukingo cyangwa umuti wihariye byemewe kuri Ebola ya bundi buryo, ariko muri RDC hatangiye igerageza ry'imiti irimo MBP 134 na Remdesivir yitezweho kugabanya impfu no kuzahazwa n'iki cyorezo. Iyi ni inkwakuzi ikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Nahingura pe. Tukiri muri Kongo, wari kare indege y'imizigo yari yaburiwe irengero yasanzwe yaguye mu ishyamba. Inkuru dusanga kuri bwiza.com iravuga ko indege itwara imizigo ya Trusted Congo Aviation yari yaburiwe irengero ku wa 5 ubwo yari mu rugendo hagati ya Beni mu burasirazuba bwa Kongo na teritwari ya Shabuna, yabonetse yaraguye mu ishyamba riherereye muri Warikare. Indege yari mu rugendo hagati ya Beni na Lulingu yakoze impanuka ku wa 24 Nyakanga hafi ya Komaninge mu gace ka Baluko muri grupoma ya Kisimba muri teritwari ya Warikare, hamwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru yibanze aturuka ku bayobozi baho n'inzego za gisirikare ahuriza ku kuba hari umuntu umwe wapfuye abandi 2 bakarokoka. Nkuko bivugwa n'umunyamabanga ushinzwe ubutegetsi muri grupoma ya Kisimba, iyo ndege yari itwaye abantu 3 yagiye impanuka yabaga. 2 muri bo bararokotse kandi ubu bari i Buruko aho bari kwitabwaho, mu gihe undi wa 3 we yahasize ubuzima. Inzego za gisirikare zitangaza ko iyo ndege yagize ikibazo cya moteri ikiri mu kirere, bituma umupilote agerageza kuyimanura mu buryo bwihutirwa, emergency landing. Ngo yageragezaga rero kuyimanura, indege yakubise ibiti mbere yo kugwa hasi. Ingufu yamanukanye no kugonga byatumye indege icikamo kabiri, ariko ntiyafashwe n'inkongi y'umuriro. Ibintu bishoboka ko byagize uruhare mu gutuma abo bantu 2 barokoka, nk'uko inkuru iva kuri actualite.cd ivuga. Nanone kandi iyi nkuru ikomeza ivuga ko icyateye impanuka kitaramenyekana neza,
kandi ko nta makuru yerekeye imyirondoro y'abari muri iyi ndege aratangazwa kugeza ubu. Biteganyijwe ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane impamvu nyazo zateye ikibazo cya moteri. Mu burasirazuba rero bwa Kongo ubusanzwe ingendo zo mu kirere akenshi nibwo buryo bw'ingenzi bwo gutwara abantu hagati y'uduce twinshi twitaruye, cyane ko muzi ko ari igihugu kinini. Ingendo z'indege zihuza Beni, Lulingu n'utundi duce twa Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ni ingenzi mu gutwara abagenzi. Abakozi rero b'ubutabazi, abarwayi n'ibintu bitewe n'imiterere mibi y'imihanda n'umutekano muke bigira ingaruka ku nzira zimwe na zimwe. Teritwari ya Walikale ikomeje kwishingikiriza cyane ku ngendo z'indege kugira ngo ikomeze ubuhahirane n'utundi duce. Niyo mpamvu buri mpanuka y'indege ibaye muri aka gace k'ibihugu ikomeza guteza impungenge ku mutekano w'ingendo z'indege zishingiye ku miterere y'ikirere, rimwe na rimwe igoye n'ibibazo bikomeye by'ibikoresho. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. FARDC imaze igihe mu ntambara na AFC M23, rero yabonye amaraso mashya ya Special Forces. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zabonye amaraso mashya nyuma y'uko abasirikare bagize icyiciro cya mbere cy'ingabo zidasanzwe zishoje imyitozo yambaye zari zimazemo amezi 6. Wa gatandatu tariki ya 25 Nyakanga 2026 nibwo umuhango wo gusoza imyitozo y'abari abasirikare wabereye mu kigo cya gisirikare cya Kibomango uyoborwa na guverineri w'intara ya Kasai y'Uburasirazuba Jean Paul Mbebwa Kapo. Abasirikare bashya bagize umutwe wihariye washyizweho ku bw'icyemezo cya Perezida Felix Tshisekedi Antoine, aho abawugize biganjemo urubyiruko rukomoka mu ntara ya Kasai y'Uburasirazuba. Ubuyobozi bw'iriya ntara mu itangazo bwasohoye bwavuze ko bari abasirikare bahawe amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru yatanzwe n'impuguke zo muri Israel. Bavuze kandi ko nyuma y'ayo mahugurwa iteganyijwe ko bazajya bakora imirimo yihariye ijyanye no kurinda igihugu, kubungabunga ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibindi bijyanye n'ibyo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Tukiri muri Kongo, Martin Fayulu yashimangiye umurongo utukura kuri Perezida Tshisekedi. Inkuru iri kuri bwiza.com navuga ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Martin Fayulu yongeye gushimangira umurongo utukura avuga ko Perezida Felix Tshisekedi atagomba kurenga mu gihe icyo gihugu cyaba gishaka umuti w'ibibazo bya politiki n'umutekano bikomeje kukirangwa. Fayulu uyobora ishyaka ESID yavuze ko hari amahame abiri adashobora kugibwaho impaka hagati y'abantu, ariyo kubungabunga ubusugire n'ubutaka bwa IHagaze ndetse no kubahiriza itegeko nshinga. Umunyapolitike mu kiganiro aheruka gukorera ku rubuga rwa X yashimangiye ko yanze igitekerezo icyo ari cyo cyose cyaganisha ku gucamo ibice igihugu, avuga ko balkanizasiyo ya RDC idashobora kwemerwa. Byongeye kandi gushimangira ko itegeko nshinga rigomba kubahirizwa kandi ko nta mpinduka zaryo zigomba gukoreshwa nk'inzira yo gukemura ibibazo bya politiki. Uyu murongo Fayulu awushyize imbere mu gihe Perezida Tshisekedi ari mu bikorwa byo gushaka uburyo bwo guhuriza abanyekongo mu biganiro by'igihugu bigamije gushakira umuti ibibazo bikomeye bya politike n'umutekano biri mu gihugu. Fayulu asanga ibiganiro nk'ibi bigomba kuba ibiganiro byuzuye birimo impande zombi zifite uruhare muri ibi bibazo ntawe ubeshwa. Kubwe n'imitwe yitwaje intwaro n'abayobozi bayo bakwiye kugira uruhare mu biganiro bigamije gushaka umuti urambye w'amakimbirane. Mu bo yavuze ko bakwiriye kwitabira ibiganiro harimo umutwe wa M23 ndetse na Thomas Lubanga. Ashingira ku kuba uruhare rw'impande zombi zifite aho zihuriye n'amakimbirane rushobora gufasha mu gushaka amahoro arambye. Ibi Fayulu yongeye kubivuga mu gihe uburasirazuba bwa Kongo RDC bukomeje kurangwa n'umutekano muke n'amakimbirane. Ibintu byatumye igitekerezo cy'ibiganiro by'igihugu gikomeza kuvugwaho cyane mu banyapolitike no mu bandi bafite aho bahuriye n'iki kibazo. Ku ruhande rwa Fayulu, ibiganiro bishobora kuba inzira yo gukemura ibibazo bya RDC, ariko agasaba ko bikorwa mu buryo bwubahiriza ubusugire bw'igihugu n'amahame shingiro agenga Repubulika. Uwo munyapolitike yongeye gushimangira ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba kuba yakoresheje biriya biganiro bitaneze kuwa 15 Kamena. Bitaba ibyo abatavuga n'urumwe n'ubutegetsi bwe bagasubukura imyigaragambyo yo kumusaba kwegura. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Amerika yahagaritse ibitero kuri Iran n'ijoro rya kabiri rigikurikirana. Inkuru iri kuri bwiza.com iravuga ko ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye yatangaje ko Perezida Donald Trump yahagaritse ibitero kuri Iran n'ijoro rya kabiri ryikurikiranya kugira ngo ahe diplomasi andi mahirwe.
ubwo yavuganaga na televiziyo Fox News yo muri Amerika ku cyumweru, Ambasaderi Mike Waltz yavuze ko perezida arimo guha ibiganiro umwanya runaka. Umuvugizi w'ingabo za Iran ku cyumweru nawe yavuze ko kubw'iyo mpamvu Tehran yahagaritse ibitero byo kwihorera yagabaga mu karere. Ni agahenge gakurikiye ibyumweru hafi bibiri byari bishize Amerika igaba ibitero bya buri munsi kuri Iran ndetse nayo ikihorera. Urebye ibi bikaba byari byatumye agahenge kashyizweho umukono muri Kamena uyu mwaka kangirika. Ku bijyanye no kumenya niba ubu Perezida Trump yafashe icyemezo cyo kudatuma ibintu bifata indi ntera, Waltz yabwiye ku televiziyo NBC ko nayo yo muri Amerika ati sinagera kure nkaho habe na busa. Perezida aracyafite amahitamo yose ku meza. Waltz yahakanye amakuru yo mu kinyamakuru The New York Times avuga ko abayobozi bo muri Amerika baburiye ko kwagura imirwano bishobora gushegesha mu buryo buteja ibyago ububiko bwagabanutse bw'ibisasu n'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere. Yagize ati ingabo za Amerika zifite ikintu cyose zikeneye mu gukora iki gikorwa cya gisirikare neza uko bikwiriye. Kugeza ku mugoroba wo ku cyumweru, Trump yari ataravuga ku mugaragaro kuri izi ntambwe nshya, ariko mbere yaho yari yatangaje kuri konti ye yo ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social amafoto yakozwe na mudasobwa agaragaza indege za gisirikare za Amerika zirimo kumisha ibisasu ku mato ya Iran no ku kirwa cya Karg cyo muri Iran. Hagati aho kuwa gatanu no kuwa gatandatu, Iran na Oman byagiranye ibiganiro byinshi i Tehran byo mu rwego rwa tekinike byo kwiga ku micungire y'umuhora wa Hormuz nk'uko byavuzwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran uwo bita Ismail Baghai. Nabihagaritse se sha byiteka ko ndeba n'ubundi intambara nta kintu bitumariye. Iyi ni mwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Iran rero yavuga iki kuri Amerika yahagaritse ibitero? Nimureke tubirebe dukoresheje inkuru ya bwiza.com. Iran iravuga iki? Reka tubirebe. Guverinoma ya Iran yatangaje ko yiteguye guhagarika ibitero byayo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zakomeza guhagarika ibitero by'indege imaze iminsi igaba ku butaka bwayo. Ibi bibaye nyuma y'uko Perezida Donald Trump ahagaritse by'agateganyo ibikorwa bya gisirikare byari bimaze iminsi 13 avuga ko ashaka guha amahirwe ibiganiro bya diplomasi. Umuyobozi mukuru muri Iran yashatse ko amazina yatangazwa Reuters ko ihame igihugu cye gikurikiza ikiri igitero ku kindi gitero. Yavuze ko igihe Amerika ihagaritse ibitero na Iran ihita ihagarika nayo ibitero, ibikorwa byayo bya gisirikare nabyo bigahagarara, ndetse ko ubutumwa bwamaze kugera i Washington. Ku ruhande rwa Amerika, ambasaderi wayo mu muryango w'abibumbye Mike Waltz yavuze ko Perezida Trump yafashe icyemezo cyo guhagarika ibitero kugira ngo ibiganiro by'amahoro bihabwe umwanya, ariko ntiyasobanuye igihe bizamara cyangwa icyo ibyo biganiro bizibandaho. Amakuru yatangajwe n'abayobozi ba gisirikare ba Amerika avuga ko nyuma y'ibyumweru bibiri by'ibitero, ibyinshi mu ntego zari ziteganyijwe byamaze kuraswa. Banagaragaje impungenge z'uko gukomeza intambara byakomeza kugabanya ububiko bw'ibisasu n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Nubwo impande zombi zimaze iminsi ibiri zidaterana ibisasu, Iran ivuga ko itizeye ko ari intambwe iganisha ku mahoro arambye. Umwe mu bayobozi bayo yavuze ko muri Tehran hari ugushidikanya kuruta icyizere, kuko batekereza ko guhagarika ibitero bishobora kuba ari amayeri ya gisirikare aho kuba impinduka nyakuri mu myitwarire ya Amerika. Hagati aho, abaturage ba Iran bakomeje kubaho mu bwoba. Nader, umucuruzi w'imyaka 49 wo muri Tehran, yavuze ko abaturage batazi icyo ejo hazaza bateganyiriza. Yagize ati abantu bose bari mu rujijo. Perezida Trump asa n'ukina umukino na Iran, ntasoza intambara kandi ntiyongera kuyikaza. Birarambiranye. Iyi ntambara yakajije umurego nyuma y'uko Amerika ivuze ko iri kwihorera ku bitero Iran yagabaga ku nyungu zayo n'ubwato bwanyuraga mu muhora wa Hormuz, mu gihe Iran nayo yashimangiye ko izakomeza kurinda uwo muyoboro unyuramo igice kinini cya peteroli icuruzwa ku isi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Iran ntiyiteguye korohereza Amerika. Aho turacyari muri icyo gihugu, Iran yatangaje ko Amerika itazi ibyirimo kurwana nabyo, bigaragaza ko ari izagena iherezo ry'intambara ihanganyemo na Amerika. Iran yabitangaje kuri uyu wa mbere tariki 27 Nyakanga. Nawe yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazi ibyirimo kandi ko ifite ibibazo bikomeye nyuma y'amezi 5 y'intambara yatangije kuri Iran ku bw'uruhare n'ubufatanye na Israel, kandi ko ibyo bintu bagomba kubiryozwa. Amakuru atangazwa na Al Jazeera aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwirinda kugaba ibitero kuri Iran, bituma Tehran nayo ihagarika ibitero byo kwihorera mu karere ko mu burasirazuba bwo hagati. Nyuma y'ibyumweru hafi ibiri by'ibitero bikomeye by'indege,
Perezida Donald Trump yahakanye amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru avuga ko igisirikare cya Amerika kiri kugabanya amasasu, akomeza avuga ko ububiko bw'intwaro bwa Amerika ari bunini cyane burenze ubukenewe. Gutabwa muri yombi no gusenyuka kw'amazu bikomeje kwiyongera mu bice by'uburasirazuba yigaruriwe n'ingabo za Israel, kandi n'abaturage bakomeje kuva mu byabo mu turere tw'ingenzi kandi na Nablus, Ramla, Hebron na Yerusalemu y'uburasirazuba ibintu naho bikomeje kumera nabi. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Intambara rwose ntibizarangira gute? Reka tujye mu mahanga ya kure, aho perezida wa Argentine yise mugenzi we wa Brazil umujura. Ikinyamakuru Igihe akadomo.com kirakomeza kivuga kuri iyi nkuru, kiragira kiti perezida wa Argentine Javier Milei yatutse mugenzi wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva, amwita umujura n'umunyabyaha, ibintu byatumye guverinoma ya Brazil yamagaza ambasaderi wayo i Buenos Aires. Milei yavuze ayo magambo akaba yarayavuze mu cyumweru gishize turi kuvamo, hari ku munsi n'ubundi wo ku cyumweru, aho yari mu mujyi wa Sao Paulo muri Brazil, aho yari yitabiriye igikorwa cyo gutangiza ibikorwa byo kwiyamamaza by'umuhungu wa Jair Bolsonaro witwa Flavio Bolsonaro uzahatanira umwanya wa perezida muri Brazil mu matora ateganyijwe mu Kwakira. Nubwo Milei atavuze izina rya Lula da Silva mu buryo bweruye, yavuze amagambo amunenga cyane ubwo yari kumwe na Flavio Bolsonaro, umuhungu n'ubundi buriya wigeze kuba perezida wa Brazil. Akaba ari guhatanira umwanya wa perezida wa Brazil mu matora ateganyijwe mu Kwakira. Nubwo Milei yavuze izina, atavuze rero iryo zina rye, ariko biragaragara ko yashakaga gucotora uwo bita Lula uyu munsi uyoboye Brazil. Milei yavuze ko Brazil iyobowe n'umujura akaba n'umunyabyaha. Ibi yabishingiye ku kuba Lula yarigeze gukatirwa igifungo cy'imyaka 12 mu rubanza rwa ruswa n'itonesha, ariko yaje kurekurwa amaze gufunga amezi arenga 18. Nyuma urukiko rw'ikirenga rwa Brazil rwatesheje agaciro ibyo byemezo mu 2021, bituma yongera kwiyamamariza kuyobora igihugu, ndetse atsinda Jair Bolsonaro mu matora ya perezida yo mu mwaka wa 2022 n'amajwi 59.9%. Abadiplomate ba Brazil bavuze ko amagambo ya perezida Milei ari igitutsi kuri guverinoma ya Brazil, abaturage bayo ndetse na demokarasi y'icyo gihugu. Nyuma y'ayo magambo, perezida Lula yavuze ko azakomeza kuyobora igihugu cye nta muntu wigizemo uruhare. Anavuga ko muri Brazil badakunda ko umuntu yivanga mu bibazo bitamureba. Ambasaderi wa Brazil muri Argentine Julio Biteri yamagajwe i Brasilia kugira ngo asubire mu gihugu kubera uyu mwuka mubi. Ayo magambo rero ya Milei, perezida wa Argentine, yaje mu gihe umubano hagati y'abayobozi bombi usanzwe urangwa n'ibitandukanye ku buryo bwo kuyobora ibihugu byabo ndetse no komite imiyoborere ya politiki. Flavio Bolsonaro wari kumwe na Milei ubwo yatangazaga ayo magambo, n'umuhungu wa Jair Bolsonaro wahoze ari perezida wa Brazil. Bolsonaro yahanganye na Lula mu matora yaherukaga, hanyuma Lula aramutsinda. Milei kandi ntabwo yagarukiyeho, yanenze Alexandre de Moraes, umucamanza w'urukiko rw'ikirenga rwa Brazil wayoboye urubanza rwa Bolsonaro, aramutuka. Uyu mucamanza kandi yari yarigeze kwanga ko Milei asura Bolsonaro ubwo yari afungishije ijisho mu rugo rwe i Brasilia. Ariko no mu perezida wa Argentine banza tukana cyane, banza tukana pe, dore n'ukuntu areba. Perezida wa Argentina Javier Milei wise mugenzi wa Brazil umujura, kandi n'ubundi yarari no muri Brazil, yari yaje gufasha uriya muhungu wa Bolsonaro uri kwiyamamariza kuba perezida. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Intonganya zikomeye zavutse hagati y'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkuru iri ku muryango akadomo rwa iravuga ko intonganya zikomeye zavutse hagati y'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uyu mugabo uyoboye ibintu bimwe na bimwe muri UN. Intonganya zikomeye zavutse hagati y'ibi bihugu zabaye nyuma y'amatora ya komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Tariki ya 24 Nyakanga 2026, inteko rusange ya Loni yemeje ko Volker Turk akomeza kuyobora ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kugeza ku wa 11 Ukwakira 2030, nyuma yo gutorwa ku majwi 148 mu gihe ibihugu 13 byifashe. Amerika iri mu bihugu 10 byanze ko Turk akomeza kuba komiseri, hamwe na Israel, Uburusiya, Argentina, Burkina Faso, Nicaragua, Niger, Korea ya Ruguru, Mali na Trinidad Tobago. Mbere y'iri tora, ambasaderi wa Amerika muri Loni ushinzwe ibijyanye n'imiyoborere n'amavugurura Jeff Bartos
yari yasabye ibihugu kudatora TAC, avuga ko urwego rwa Loni rushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu rumaze imyaka myinshi rutakarizwa icyizere. Ambasaderi Bartos yavuze ko TAC yibasiye cyane ibihugu bigendera kuri demokarasi birimo Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Australia n'Ubutaliyani, ariko ngo ubwo byageraga ku bibi bikorerwa muri Cuba yasabye ko iki gihugu gikurirwaho ibihano aho kucyamagana. Amerika yise TAC umuzindaro wa politiki w'abamugize igikoresho, iburira ibihugu ko ni bimutorera manda ya kabiri Loni izabona ingaruka kuko igihugu cye gishobora kugabanya uruhare rwacyo muri uyu muryango, ubwitabire bwacyo n'amafaranga kiwuha. Nyuma y'amatora, Faransa bwasubije binyuze kuri X, aho binyuze kuri ambasade yabwo iri Geneve, yagaragaje ko Amerika yahoze ari icyitegererezo mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko ari ku byahindutse. Ubufaransa bwagaragaje ko biteye isoni kuba Amerika iri ku ruhande rw'ibihugu biri mu kato k'Uburusiya, Korea ya ruguru n'ikanagwa na Mali, bukaba bwishongora kuri Washington ko isi itakiyitega amatwi. Iyi ambasade yagize iti Amerika yahoze ari icyitegererezo mu guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ubu siko bikimeze. Ambasaderi wa Amerika muri Loni Mike Ward yamaganye ubutumwa bw'Ubufaransa, avuga ko bibabaje kandi byatunguranye kubona iki gihugu gitora TAC ushinzwe kubogama. Uyu mudiplomate yagaragaje ko Ubufaransa bwatoye TAC bugamije gukingira ikibaba bamwe mu bantu babi babwo barenga ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Waltz yashinje Ubufaransa kwifatanya n'ibihugu Amerika ishinja kuba ku isonga mu kunenga amahame y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Izi ntonganya zafashe indi ntera ubwo umudepite wa Amerika Ron Fine yibutsaga Ubufaransa ko ingabo zabwo zamanitse amaboko muri 1940 ubwo zari zihanganye n'Ubudage bwayoborwaga n'Abanazi. Volker Turk ukomoka muri Autriche ni komiseri umukuru wa Loni ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuva tariki ya 17 Ukwakira 2022. Yasimbuye rero Michel Bachelet wo muri Chili. Wowe mugabo watumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira ikibazo. Dore n'uyu ngo. Reka tugaruke hano muri Afrika muri RDC, aho tugiye kubabwira ko Israel na DR Congo yongeye ikibatsi mu mubano wabyo. Inkuru iri ku museke akadomorwa iravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel yatangaje ko yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Therese Kayikwamba Wagner. Gideon Saar yavuze ko Kayikwamba ari i Jerusalem mu ruzinduko rw'akazi. Yavuze ko Congo nk'igihugu kiri mu kanama ka UN gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi afite ijambo rikomeye. No kuvuga igihugu cya Congo gifite ijambo rikomeye. Ati duha agaciro ubucuti bwacu na Congo n'inkunga Israel ihabwa na Congo ku rwego mpuzamahanga. Igihugu cyasinyanye amasezerano abiri y'ubufatanye arimo guhana ubumenyi muri diplomasi no kujya inama muri bya politiki. Israel na Congo byaniyemeje kuzamura ubufatanye hagati yabyo binyuze ku rwego rwa Israel rushinzwe iterambere n'ubufatanye mpuzamahanga amashafu. Gideon Saar akaba ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Israel yavuze ko Israel irimo gushyigikira Congo mu bijyanye no kurwanya Ebola, ikaba yaratanze toni 3 z'ubufasha mu buvuzi ndetse zageze muri Congo kandi zigiye koherezwa aho zagenewe gutangwa. Mu bindi abayobozi baganiriye harimo ibibazo bibangamiye Israel mu karere irimo, ngo banaganiriye ku masezerano y'amahoro yasinyanye n'u Rwanda, no kuvuga amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Congo nabyo babiganiriye, ndetse banaganiriye ku kamaro byagira gushyira mu bikorwa byuzuye iby'impande zombi ziyemeje kugira ngo akarere kagire amahoro n'ituze. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Reka dusoreze aho n'ubundi muri Congo, aho wahoze ari minisitiri yabwiye urukiko ko agiye kunywa uburozi. Constant Mutamba Tungunga wahoze ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC yasohotse mu cyumba cy'urukiko iburanisha ritarangiye nyuma yo kwamagana ko urubanza rwe rwari rurimo kuburanishwa n'uburyo rwari rurimo kuburanishwa. Yanatangaje ko naramuka akatiwe urwo gupfa azanywa uburozi akiyahura. Mutamba yitabye urukiko rusesa imanza kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Nyakanga 2026 aburanishwa ku byaha bifitanye isano n'inyerezwa ya miliyoni 19 z'amadolari ya Amerika agenewe gufasha abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'ingabo za Uganda mu mujyi wa Kisangani. Ayo mafaranga yatanzwe na leta ya Uganda n'indishyi z'ibyangiritse n'ibyaha byabereye Kisangani mu myaka isaga 20 ishize. Nyuma leta ya RDC yashyize mu kigega cya Frivao cyashyiriweho gufasha abazize n'abagizweho ingaruka n'ayo makimbirane. Ubushinjacyaha bushinja Mutamba kugira uruhare mu ikoreshwa nabi no kunyereza ayo mafaranga.
bakavuga ko n'ubundi yamaze guhamwa n'icyaha ko adakwiriye gukomeza kuburana. Mu iburanisha ryo kuri uyu wa mbere, Rutamba yanenze urwandiko rwamuhamagaje kwitaba urukiko, avuga ko rwari rurimo amakuru atari ukuri kandi ko atigeze aruhabwa ngo asuzume cyangwa arujurire nk'uko amategeko abiteganya. Yanashinje umwanditsi w'urukiko gushyira muri urwo rwandiko amagambo avuga ko yavuze nyamara atarigeze ayatangaza. Yavuze ko adahakana kwitaba ubutabera ko ariko asaba kubanza guhabwa kopi y'urwo rwandiko rwamuhamagaje kugira ngo akoreshe uburenganzira ahabwa n'amategeko. Nyuma y'impaka zikomeye yagiranye n'abacamanza, uyu wahoze ari minisitiri w'ubutabera wajyaga numvikana avuga imvugo zikarishye, yafashe icyemezo cyo kuva mu cyumba cy'urukiko iburanisha ritarangiye. Yavuze ko atashobora gukomeza kwitabira urubanza, avuga ko rubangamiye uburenganzira bwe kandi ko runyuranyije n'amategeko. Akimara gusohoka mu rukiko, yabwiye abanyamakuru ko azakomeza guharanira ubutabera n'ukuri kabone niyo byamusaba gutanga ubuzima bwe. Yagize ati, nindamuka nkatiwe urwo gupfa nzanywa uburozi nka Sokrate. Uyu Sokrate ni umuhanga mu mwicengeramitekerereze wo mu Bugereki bwa kera, wemeye kunywa uburozi nyuma yo gukatirwa urwo gupfa. Ubu rero yavuze ko nawe nakatirwa urwo gupfa azahita anywa uburozi nka Sokrate, kandi yavuze ati nzapfa mparanira ubutabera nyakuri. Rutamba asaba ko iburanisha rye ryajya ritambutswa kuri televiziyo y'igihugu ya Congo RTNC kugira ngo abaturage babashe gukurikira urwo rubanza rwe uko rugenda. Amakuru aba ari menshi, ariko ayo tuba twayabatoranyirije kugira ngo atume mugira ishusho y'umunsi. Ibi nta hantu bisanga usibye hano ku Inkwakuzi. Nizere ko akazi mugiyemo muri bugakore neza, ibindi bikorwa bifitiye sosiyete akamaro mugiyemo nabyo muri bikore neza, abagiye gushaka akazi mukabone byishiwe, kandi mutakabona n'ejo muzasubireyo. Hanyuma twese nk'inkwakuzi tubikore nk'inkwakuzi, twumve nk'inkwakuzi, dukurikize amategeko nk'inkwakuzi, dukore twiteze imbere nk'inkwakuzi. Niba uri inkwakuzi itarakora subscribe, ikora aho hasi kugira ngo dukomeze kubana mu makuru y'ibyasohotse mu binyamakuru n'ibindi biganiro byatangiye kujyaho hano byiza bishobora kugufasha mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'izindi updates ziba zagiye ziba. Ngaho rero muhahe murongo.